opamah kaula ben ajunan ampon la salat wuduun pon la pasampurna becana ampon epa ongku releresam pola mikrek marina bejeng tak wirid lekan apa senika buk etemor ngiding make berabe gi marah tina beni bolan tak depak pas acara tibi ya marah kaula ben ajunan penikakan ampon tak ngerti kebacaan bejengan Allahu Akbar sampai assalamualaikum kan dek sing ngerti ya roda karena tak ngerti jak minta napa para pana bejeng ayo mari abejeng lekana arematur minta ke Allah mon bejeng mulai dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum letak tahu juga minta apa ayo mari abejeng angkat tangan ke Allah rematur minta Gusti Pangeran kau letak ngerti sekali kebejana bejengan kenten kau lepak guna bejeng ngarep selamat dari ajunan Tuhan abdina apa saking la apa Gusti tarema ki make bajuba abdi tak ngerti ka hukum sabora ki dia kan ngaro kan ngerti malebek pentebede manjer perasaan muncit lah bejeng tak ngerti jak benta apa assalamualaikum masang seleber bah mangkat arisi masih mancer ke pangeran anu tak gep tina remajurah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ya Allah muti kira-pikir kambian pangeran kau paham kau leni kurang napa tuh harian nemboakinya mana enten tore gigi kambian ya sih kau lah bejeng pun bejeng roa pasah Noro pengajian laga pengajian, awudu soro pasampurna la takar gidren secelep. Maaresan tulos tangening gula keng di selana apa gula gambya. Beda datang ke tak pati abejeng. Mai pengening kade. Mereka pikir mbian ni kan iser na panten. Jaga jaan mi salipan ben malaikat maut nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para tokoh-tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan langker, sing hadir perpangkian semangken satejana penget abdina amul jaki, langkong-langkong segenap pimpinan pondok pesantren, yayasan, masjid Al-Ittihad. Asareng sateja sengireng abentoh aromat juga ngabdi nenge pondok pesantren Al-Ittihad satejana abdina penget amul jaki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun di Satanamira Kecamatan Sorongki. Asareng sateja sabentoh pemerintahan abdina penget amul jaki. Sateja tanteretan kaum muslimin muslimat
mustami'in mustami'at mantir kaula ajunan seteja sami kengia sapora dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mantir pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katon laci abid tak nangala si agam seragam dia. Dari dimaan dia ya. Manter pada lancang umur sehat seteja. Beten cetantena beten sehat panika tak lemele deure. Ongkuna beni deure na salah. Cet beten mana bi sehat. Tatemu ban kopi nyaman, teh nyaman, pateh nyaman. Apa itu masalah? Tatemu ban daging, telur, sate, nos. Wah, mun badan sehat nyaman. Keng badan bila tak sehat, kopi dere naik. Teh kencing manis naik, pateh kolesterol, telur trigliserida, marah apa kia, seru biru asam urat, cer na salah bani keng cet beten nase tak berat. Mana bibeten beres satu jederen sedeng nyaman ku besar sani kecukan ateh tengenih ceduk ke dalam pabek masuk mon kau dien penikapon mamulan tak pati sedeng ka abe beni odiin siya masalah dalam masih tak pati beres lah nyangke Caknya lagi deeren tak tuman beda masalah. Mulai bila odeng ibu penyakit? Buru setir, cereng ko olam deer nyaman kok. Buru namangken beni kesideti penyakit. Muncet nos ibu penyakit, ring lembak tak deer nos tak. Caknya lagi deeren nah. Beden nasi tak bete sehat. Teti mana bi kau dien pani kegeresan selekoh ke kau leben ajunan. Beni odiin buk tak normal. Dalam masih tak bete beres. Laki salah, anak tak cocok, tetangga tak bener, ring tua tak adil, teretan tak estu. Saya nggak beni orang saya masalah. Saya sambian, saya tak bete beres, benih tak bete beres, enten tak bete beres. Kadang bodoh orang masalah narajo banyak masalah nah. Keng odi normal. Ya tina cereng odi beda saya ngatur. Lek kada, naruh berarti ide lima beres. Bedaya japok masalah sekoni gil-ninggil lata kereng rada waga mandim asrona sahar laha nah kekep mun abe idilem kau dien panika bunyak seron nah tak bate beres idilem jarang ingkim kutan kau lawan kage anak isoro muntu ala gua boy walako pesene bagemet lake isoro alako abini boy tani kau lesi alako melarat palor datang ke segelar mele motor gak ada
Beda orang tak kekurangan pese, are seneng ngening de ada lah kok. Beda gaulan ni kak cecelan teker 2 bulan seetampe. Adu mencertuli ngening arisan pas tak ada ganteng ngening sabaruh lekan arisan. Mon pon memulan banyak seron pada ben penikah singa nyon sebora. Ni kebeni kau dien sesalah delum kurang setel. Cet itu buaki wan Allah manusia rejet iya manusia. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Beri ujian sekoni boy ngok-ngokon beretah. Beri sekoni bayi keberaan, aduh serona sahar laha. Bila panying lah keberaan, cengkal lah kaning belah. Mun kiki, aduh Gusti Allah pangeran, pengok petak, tina pengok tak pesaki kiki mau sakit selain. Engkau pengok sakit selain, beding ben kayak kiki. Parapan kayak kiki orang sejat lah tok kotok roy sangka gigir mun kering kayak kiki cet lah jalan teng neteng sing gua jenggerjeng beni orang sesalah keng cet abo tak beres nih kapo cek epa beres sekek gigi nah pagi kira kalak pah teker manjelak sahar lahar ya. Ben arasanan tetang kebah ada kemarin sambil kekep sengak kau leben ajunan mon odi pani kebenyak selekon sengak keng kau leben ajunan ceten setak bate sehat de lumah panika keng beda orang sepaste sehat de lumah gena sekek cek anteng Manabi panika ya malaki cek sekek anteng lekeh kau dian manabi ni kaya malaki manusia jan Allah tebuna Allah masahu syarru jazua poe musibah ngok salar kelar masahul khairu manua ibri sefokus cenggala taning belah bedek yang setandi bebetek ngak jiriah sesalamat dari bebetek jiriah nomor setong al-musallin orang si abujang kaulah abujang pun tapi mak berapa sengak perak can kaulah ben sambian abujang keng can Allah tak abujang kiki asolat pun sengak bekton nabot lopot abujang ka abujang sengak bekton nabot lopot kanten gula motor buk nom cek panggempang ngodoi solat make kodok solat roh mon keng enteng adina solat pakuntu sama ke kodok aja setak tu sangodoi solat akan te solat setak tu sebenarnya berak 2 nomor setong keng karena tedung tak ketas tedung mare isa pukul 10 bang paleman dari pengajian di pukul 10 pas asaren ajunan ngiding laku na pukul 5:30 para maurib pamah aja berak contoh ya ay ini tedung taselep ya berak kere kembung aben kadel lah berak ya saopamah azaren mare isa ngiding ngegi laku na para maurib sobbuna kodok tak dosa zuhur kodok tak dosa ana bobolan cetak etas ongku cetak ngiding ongku yo opama mana je ini kan opama bera setong ngodok solat setak dosa mana bi keng karena taketas nomor 2 keng karena kalopai acereta mulai dari gulaku oning pas adan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, lah duhur betul. Duhur apa asar wala jaan ganjar. Ya Allah, tadi kau tak bojang duhur. Ya tak tahu ben. Cet kalau pai ongku beni pa malopah. Le arwa eko do tak tusah. Setong tedung taketas nomor 2 kalau pai eko do arwa tak tusah. Keng lain na tedung taketas ben kelopai ce amain kodok ngiding do perak bulan amanten bedeen male tak locot aden mulai gulaku duhur tak usah apa jeng asar tak usah apa jeng tina-tina kentek deki mereka mereka lebur ban cebur lebur mau pakun make eko doa berama bay monkeng karena lalai monkeng karena momos monkeng karena sangaja itika leki solat pakuntusan bun rajah tu sana ayo jadi kau lepon asolat keng mak kau dien paneka opa apa paneka ni mak pada ben gula bila ruga puruh entar ke Bani Hasan kamanding kok puruh karena jet mare maurib kan isa wera mangkat lepak ke tengah jalan orang pasalah ke kapi atrek nyale pa tak dili mak jeraja gelut trek dari arah pemon pakai ni mulai bila atrek ni ajet pon mulai rajer Mari na bodoh boleh orang jual balon rah, lon balonan aja nak kana, angkui sepeda motor, obong gulimbong soalnya mak lon balonan paneka. Sinyali pa tak arah pamontale lon balonan. Bodoh orang salah kapi pak. Mari na depak ke jalan pada truk abiluk nih kena apa abiluk kan, nengitin pasar, abiluk nih. Arab pamonca apiluk nengedi canpek keja jeno apiluk ke edim alo beni orang sesala kau lega buru sake keng mon orang sejat ongguan solat tenang kau beni berak sampian kau leben sampian sejat pada tak beris seberarti cara ngetrek salah ke apa oleh bila trek kene menika. Coba yuk kau le ajunan mon pon asolat pola mi bekto naki lopot. Punten wale kau le ampun berusaha bekto na menika. Pacek tepan ongku pon bekto na jaga ongku benkul. Pola mi tumakninan nasipot lopot. Mi benyaan ngeleleng awabu, mi tanda usaha. Allahu Akbar ngeleleng pak terus depak ke mandiman, terus tak boleh pak, terus pak. Ami, mi tanda usaha na balik kanan. Sekarang kui mabul ngeleleng pabeli, boleh ngeleleng. Mi tak ngaruh balik kanan. Allahu Akbar ngeleleng. Terus ngeleleng pak, depak ke Jobo, depak ke Kalimantan, depak ke Mandiman. Coba apa beda usaha na abe mereka, nguti apa beda usaha. Allah tak kira lopot illal musallin, orang selebur anguk-nguk, mun iberi ujian, bon cengkal, mun ipanying lah dari ujian. Seta andi bebetak jiriah al musallin orang siapa je orang maupun solat sebun Allah tanha anil fahsya'i wal munkar kaula cek ye gina sateja banika solat ampun keng toreh tambai beku solat te kaula bena ajunan bekton na patepak pola mi becak nerelere mayu pai temu cek macam apa inna sholati wa nusyuki wa masyin kagapi wajaan jadi apa boleh pak
acer ke bahasa Indonesia ruah. Karena tak tahu Arab. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Arepah teti apa mun ngade. Rabbi firli tak tuli mah. Rabbi firli wajburni warzuqni wahdini warhamni wa'fu anni waghfir lana buah. Maksud kiki wah. Kong langkong bila solat ke tibian. Mau nama, mau mereka masjid. Sambi kiki. Ni sokoni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasadar ceabe benik ngadep ke Gusti Allah. Ami, mi karena kenikaan nasi korang. Ampun, bacana ampun mare perelere ken bisa naten kul. Oh, lami wudu, tak sempurna. Sebuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal au kama qala Nabi, ereng kesaben kula bane. Bodo amalan sepaling mapannya para dosa, ben paling matengki derajat kula kuni ajuna Allah. Kenapa banega? Nomor situng isbaghul wudu. Mun awudu eva sampurna. Beni polan gede. Sadar ceabe ngadu ke Allah. Hari yang ngadu ke pangeran dia. Seneku odi ben mati na sengkok sing atur rezeki na sengkok sing masalamat dunya ben akhirat na sengkok. Hari kok ngadu ke Allah. Masa pira atas ke tes sengkok. Cik bareng engkau intar jengan akacah. Sengkok intar kau jengan parloman di. Hari yang ngadu ke pangeran masa pahpira amin buta abuan aing abad. Helu. Apa ada perasaan tiga hati paneka. Saya kena wudun pas tepat. Lu. Buk. Orang awudu saya kalau kada napa? Marah nyaut. Abang? Kau lah lambat saya jelas akhir lah. Lambat lah wah. Kira marino corona lah jelas akhir lah. Apa jangan saya kalau kada? Mai ingat apa tidak pak Islam denak dia. Bermaan ya. Apa lagi kan? Oh, atahlil jangan lagi. Duh, buk orang awudu dia macam Bismillah gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalambak boleh saya nerang agire lah. Iya reng repot, mau tak langsung yang kui tak kira seminggu je lakun aku lupa repot. Man yatawadda mithla wudu'i hadha sab'a baimun wudu'un pada ben wudu'un sengkok bagus. Pamapan pada ben wudu'un sengkok debuna Kanjeng Nabi. Tapi tu satu sana sapora ben Allah. Kan wudu'un meloloh. Tu sana sapora ben Allah. Mon paski ege bajang, mon paski ege bengaci, ege baga masjid jadi lepetin lah. Jadi apa bakun? Wudu sebe ni ada. Sampai beda debu sepenika. Dimma beda orang awudu, mon tak macam Bismillah, arwah perak anggota wudu unse yang keberse. Ken mon macam Bismillah, luar dalam yang keberse. Wah, nomor setong macam Bismillah. Mari macam Bismillah, pas. Ya ada cetak peti depan ongku Islam dan jadi. Nomor 2 abaco keluhuk tanang. Arya sealit pulit teria sengosok namua sengosok na tanang mi beda gedean ayu bacoy kada. Kong langkong mun ki buru jaga tedung lem-malam. Sebuna Kanjeng Nabi ban mun ki buru jaga tedung malam, coba langsung nyapuk tanang jadi aboco gelu. Sababan tak sadar aina batat yaduhu. Tanang ban nginep nengi dimaan samalam jadi ban tak tahu je. Engki mun tedung tepak nengi kenengan pada ban.
Agak rumi tepak ke simul. Jemul pakai kenal pot dia bude sek. Hari pas ki nerangaki wudu engko repah bil. Beliin na boy. Nada angkuy pas, angkuy. Ayo, bismillah. Orang maca wudu, orang wudu maca bismillah. Orang wudu, bismillah aja kalau pay gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Kece, pegeng para panongko nengi kloset wala menongko kloset. Pas becowe tanah, pas pa bagus, pa bersih. Cuk saking ngebuk. Wuduun sampian bilit deh. Beni kot was beni. Cuk saking sampurna wuduun kau leben sampian. Papada ben sampian parapan abede entar ke resepsi wah. Ontun lena kunjur. Apa ya? Cek. Saya teku nun aja. Jo mon bini ane ba tak neng keku teku. Kau leban ajunan ayo semaja bismillahirrahmanirrahim. Pas audu. Ayolah. Paling gembang jen gula motor. Tante paling sakoniin orang awudu sebagus panikanom nyon sabora. Tante na orang wuduun ki bisa yang kebagus manabi anggota na ibersih yosowe. Benih keng bolan kotor, benih sering tak kot kau tak laku kaman benih ngadu ke Allah pak. Ini tata krama wudu benih ka. Ini kepangisto na kaula benajunan. Orang intara ke resepsi, gelong pasang, bedok, wah, pote gelu, sial gelu mun ki buri pasang ada wah, ngeplas bapak, udah pun orang lewat ital gini wah, mari nih tambah ikan segoni pak, pamirang ngaruh geni segoni dia na, bulu kot na bunguh erina. Ya, bulu kece kertep nggak roah. Daripada ban gunteng wah, keng konjon melenok nih kan. Cak gula tuh man nguti, ya apa dia? Yoti bangak nih kebun gula, kerpak dah. Wah locot telok bulu kece pak. Hari ya mau nilibeli kurnyeng gitu jangan gula betul. Mana. Kau leban ajunan mon keng sampurna awudu beni bulan kotor bencek ngantos kotor keng karena pangistuna abe ngadu ke pangeran bersen dia hah mate berem apa nih dia tak ada pak kata mor halo mara entar ya gelu panitia, are protes kok dah. 9:30 lah. Ani kata la 30 peto menit kula mulai gila. Bismillahirrahmanirrahim. Ngireng kator amen. Cek odi bu cek reng eliku limbian ya ini paterosa tina cek lade pak ka umur kenikah tantarita ni sami mulja tak langkong pak nyon sepora ngireng pola lebet mas sampurna wudu panika kau leben ajunan kau dien cukan itu tiaki sesampurna ben Gusti Allah. Payakin Pak sajen estoh kaula ben ajunan ka Allah, pangistona Allah tak kira rangkorang ka kaula ben ajunan. Sapa orang tebuna Kanjeng Nabi mon wudu ni pa bagus pada ben wudun sengko esapora ka pitu sana pan. Jadi senga paling pun tena kosot kok mon bedo orang audu la tak kosot lekan na anggota. Ada berarti lah tak fokus je lah wudu.
Coba perai capur ke dalam ada apa pentel sentak iya soko se kanan iye nyek ngangkui soko se kacer iye nyek ngangkui soko se kanan ya gembus roda opamah kau leben ajunan ampon la salat wuduun pon la epa sampurna becana ampon epa ongku relere sam pola mikrek marina bejeng tak wirid lekan apa senika buk etemor ngiding make beraba gi marah tidak beni bolan tak depak pas acara tadi ya marah kau leben ajunan penikakan ampon tak ngerti kebacaan bejengan Allahu Akbar sampai assalamualaikum kan dek sing ngerti ya roda karena tak ngerti jak minta napa para pana bejeng ayo mari abejeng lekana arematur minta ke Allah mon bejeng mulai dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum letak tahu je minta apa ayo mari abejeng angkat tangan ke Allah rematur minta Gusti Pangeran kau letak ngerti sekali kebejana bejengan kengten kau lepak guna bejeng ngarep selamat dari ajunan Tuhan abdina apa saking la apa Gusti tarima ki make bajuba abdi tak ngerti ka hukum sabora ki dia kan ngaro kan ngerti malebek pentebede mancer perasaan muncit lebejeng tak ngerti jak benta apa assalamualaikum masang seleber bah mangkat arisi masih mancer ke pangeran tak gep tiner majurah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ya Allah muti kira-pikir kambian pangeran kau paham kau leni kurang napa tuh harian nemboakinya mana enten tore gigi kambian ya sih kau lah bejeng pun bejeng roa pasah Noro pengajian laga pengajian, awudu soro pasampurna lata kergidren secelep. Maaresan tulos tangening gula keng di selana apa gula kampian. Beda datang ke watak pati abajeng, mai pengening kade. Mereka pikir empian ni kan iser nampatan sih. Jaga jaan, mik salipan ben malaikat maut mbak. Paling punten nanti nama kira matur, Pak. Kaula menikah, kaula tak abenta hukum nikah, kaula abenta hal-hal sebiasa. Bekal aube, bukti akim tak percaya. Bekal aube kau dina ajunan, mana bimangki kesempatan, coba pebiasa mator duaan ke Allah. Kula mana bi pondok teng selekona. Datang selekon, makin nengi mobil nyetir ke tibian, aru matur ban Gusti Allah. Allah Gusti. Perak pikiran si katon ajunan tak uning ke masalah na abdina padahal ajunan kan ci uning ngaji abdinan di masalah. Perak oleh na setan mangiran abdina yakin oleh na setan seton ka to na ajunan ka dito tak belas tak niser padahal ajunan kan belas beniser ka abdina aben tak ketibian no Pak ini kok cak gila ben oreng mata dina jareng oreng bukti aki pabiasa ajunan tormator ke Kanjeng Nabi menika besi kok cak doa aro padoban ngaro Pak keng lo cak Arab karena cak Rasulullah sebenarnya cak Arab kau lewen ajunan pani kering sebenarnya cak matur ya mayu pamatur beras larang jangan kebala kang Gusti Allah pangeran ongke beras Obama ongke beras pangeran tak langkong nyon semua banyak keltek siapa ongke ki ya Gusti mun keng cet kudu ongke pakai laraki di dalam
paringi rizki abdi na Gusti mun tao bo din tengku bukti aki tengku bukti aki cek rengkeng se bisa mas kadang se katon romasa jauh kau leben sampean karena tak ngerti je subhanallah 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 napa artinya subhanallah ya ruh kan tak itu menjawab tak apa benih tak oleh mayu babakun subhanallah nah babakun saking nyari cara bermak cara na abe pani kesejundrong ka Allah pak makin ngangguy ramatur mila na jan kula katos mangken mo na doa ngangguyan majur cek minta napa sampean paham sekeduan kaberaan mau ketule amin janji paling ranying bah buru-buru kakapi berarti padahal mengganggu cak Arab orang lebih kena keng keajunan benten kula secara pribadi pada tak ngerti Allahumma ya muyassir kulli asir karena pada tak ngerti amin pokoknya sir aja deh yassir lana kulla asir iya yassir jadi saya yassir tapi teban mun yocol matur dudat sebisa makempang perkara semalarat kempang de kaajunan makempang perkara semalarat ben ajunan maha kuasa ka angkui makempang sateja perkara semalarat pakempang aki sateja semalarat ka abdi na Gusti ben tade perkara semalarat de kaajunan ka angkui pakempang kan ngerti jadi duh ongguan pangeran ajunan si maha belas ban nisar ngaruh ada majur si jantan gula kau le pak menapang kiban orang numpak mobil gonteng mobil gelak mobil gula mati itu motor jalan ya jalan ben sopir nit ya mati lah nih ai iya boleh yotak odi TV padahal gula mari nanti kakak coba gula laku kutu ampon bade nangi coba laku paneka mati terbopo susah gula bon susah aja len pas salipan bon mobil cai kan ngeri kan tak terogi apa dah bung kebela ya Allah masa mati nangi tengah jalan mangka dak coba deki Gusti ajunan si maha uning cecen kau lepas ni ketero ke mobil segenteng moncet keng tiba aku sebagai laraki kang ku melek mobil segenteng pangeran keng cek kor teko re Gusti ateluan langker saya petepai penting ben melek mobil ka bela ke pi ke pangeran keng mon pasti ka beli mobil ka ada tak mari langker pangeran abeuleun arapa mak todus ke pangeran tahu sadus todus pak kabolo kapi Allah pani kapaling lebur dak kakabulan nah sengi marengi ke Gusti Allah sekakapi epatulaki ka Allah yuhibbul mulihin mun minta ka Allah pakakapi epatulaki oh kon Gusti pangeran namung ajuna Allah rojan seneng kabolo kapi cetro ka apa tatemo ben orang asarong genteng penta Siapa orang melolo Gusti pasarong genteng benajunan abdi na teroju kana sarong genteng bani bede benita ada lam miri keng pon kari elam melolo pangeran miri no pon gemet tak itu mojek de emah ngaro tina ke bela apa kau le biasa ngak gini ka Pak kau le tak bentah hukum keng gaul kau le lebih lek dede manabi acarita ka Gusti Allah sebab Allah maha oning Pak cut seyantos ben Allah cerita na gule ben sambi ya wah bola kapi ajunan si maha oning Gusti pera orang si nyangka aja abdi naga dinto orang jember orang si berkecukupan ajunan si maha oning manten acereng dede gak dinto deka ajunan ka angku nyoon kecemberan aroi keseneng ben Allah ya mari abejeng coba lu jude assalamualaikum selebar bah mangkan bah oba takkan ta subhanallah si jantan kula dimin sapa orang pancet maca subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo kena isaratos kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir mun bedo orang pancet maca jeriah usaha tak bento beng saben mari abejeng maca bade ben jeriah
Tu sana make pada ben kapon tasik pagi bila mati sapora pasti ben Gusti Allah. Ya awirit coba amin melolo. Amin tak harap pakai ngawirit. Telo salasan wa salasina. Kan lagu liba libanten kula cek ceroceh mun pon nagu tasbih cek ceroceh. Kalakeun sebeui mun meler tasbih nom. Benih kalakeun tetelo. Subhanallah keratap lalema nuro. Ya ada tak kena telo. Tina galak re subhanallah binian mun binian enten tepak ke kadang bacaan tak itu macam apa subhanallah re buk subhanallah mak tegar oba ke penolos ini mah dere mah bacaan pas penta ka Allah rematur seni ka mana ampun tantaritan setejah sagak dinto sagak cer ya. Tak ada pak je ya lo orang sebenarnya ya lu tina tak usah lagi selale kebo lo orang mendelu mah beres di luar beres ya kita mulai lekan apa pengajian lagi ya ini saya kiri pak aduh kah bepejeng mareh manter kaula ben ajunan ben Gusti Allah paringna kelar jeka angkui nyamporna aki pejengan paneka abeun ta paasaan kare para paasaan nom seneka ngabiti dimin dan kula matur bulan pas apa nikah bengkel 11 bulan kau leben sampai ancar kalacer paringi bekto sabulan ben Allah mun bisa bagus bisa beres bisa becek sesa bulan tu sesa 11 bulan total sabora kapi ben Allah pacar kalacer sesa 11 bulan do pokok pah ongguan ka Allah senyokna sabora sesa bulan menika usaha pasampurna pasana sesa 11 bulan sabora kapitu sana ben Allah man shoma ramadhana imanan wahtisaban dimma beda orang apa saking karena atoro aparentan Allah wahtisaban ben rep ngarep manter tu sana sabora ben Allah rep ngarep manter akhirat ay pasalamet ben Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi tu sana sesa 11 bulan kosot kapi ben Allah paringi jara ben Allah pak tangga bule cek saking neka tangga bule sejat labennyaan jargala cerodin saya tak pate enga kasengko si adul budul benyaan tunya nai penting ben akhirat saya katon kalau pai je ben tero ka belas ni serasengko 11 bulan ben jargala cer brina bakto sabulan ben tangga bule ayu patepak je dia ayu becek je dia ben munda mecek sesa bulan jadi orang beras sesa 11 bulan ni kosot tu sana kapi ben Allah saingkeun pas beda doa na malaikat Jibril kanjeng Nabi manabi beda ka bulan Allah ummat ajunan ampon lay palebet ben Allah umur dari bulan pasah lalebet pasaan paski beda karen tu sasita isabora keni ketandoreng celaka keni kanjeng Nabi pasaan panika dibudina pangusoda tu sase paling mapan ben sepaling tajem mak iben sorom benaki palori uang buang parcoma ani ketan daging tak tepak orang ni Pak tapi bisa kan jadi mon bulan pas apa nikah pabek bede aube sakon mak kira sakoni ibede tambah saya tak biasa awirit tekuk tasbih Pak tahu sadus todus mak bener yang Islam todus ya wirid takut tasbina mun tetang kejongo cetin raja tatu iya mulai bila kan sini ku tasbih mulai bahasa anda ngaruh saya nungguan kan iya saya kira abid ya tina kan bila jadi ban ya kan telasan dia mari telasan ya tina mau temu mari telasan sebenting bahasaan dulu kan ngaruh iya masih bulan bahasaan pan kutas iya bulan bahasaan ya Quran sareh ini bisa bawa Quran nambah
Hah? Enggak. Bode edim mauku lah yo. Iya. Sehingga ika kan rap sehingga. Keng mau disebut itas durung tak ika karena prap. Disebut itas durung. Ini mana? Kita rek maksud apa beda awo bena apa? Sebiasa na apa jeng nas kelinos. Omong len pasah. Kabela ka Allah. Bukti aki jabanya ono sopora ongku ka Allah. Mon beda orang nih len pasah tak bisa ngerem, tak bisa ditireng bagus, tak bisa jaga aja kangku itu ti orang taat. Pada ban sepeda motor, eke bekas service center lat tu kona tak gelar matepa. Bengkel lalang ucap tak bisa taning matepa deh. Beberapa mare pak, ya jual tembengan bapak. Mon beda orang Islam, nengi bulan pasan apa leken tak bisa ngerem, tak bisa nih kapo. Di beberapa. Ya jangan kiluan nih kamu. Ada mayu. Malam yada qaulaz zur. Dimma beda orang tak bisa aja gelesan nah, tak bisa ngerem dari abenta be cuba dari abenta si ben soroban nengi bena bulan pasah. Sapa orang ngi bulan pasah. Sep tak bisa ngerem lesan akan ku ya bentaben soromben jiri tade parlo na parla para kapel kak de buna kanjeng Nabi jiri perak tak ngakan perak tak nginum de na tak niat siapa saja jiri ja ayo bagian sepak gigiran ben selak mencelaan kalakir ya rem gelumon pasa rem gelum. Ini mana nih? Ngompon keto. Rem gelu. Abele umpat lo kalake, Mas. Mon kerking na ben kok cek saja aja. Pasaan gitu. Ya mon temu deki mari terawihan deh. Obama. Obama. Buah. Iya kata si sal deh. Tak ongkuan kau lepak. Jen kau lepak neka parlomator. Mak le kau leben ajunan peneka. Kita kong langkong jen kau le. Mak le kau leben ajunan ongkuan ongku pompong kita ada pak kalian pasah. Moga kau leben ajunan pada pak umur ke bulan Ramadan. Ben pas sampurna ngalaksana aki ibadah nang bulan Ramadan. Tante orang bagus. Milana bila pasaan pon lelebet depak katenggal sitong bulan Sabel aro persis pada ben orang lahir dari kangkang nereng sepo bini bersetu sana kakapi tu sasika Allah keng mon tu saka bangsa tak bisa milan pas epa beda halal bihalal ben ulama Indonesia ya jungkun te sapora ya saporaan mari nare sabenan pengumuman sebedeki soker ben datang ke kita nyapa gelo sambian mon paguntanya pama kita kercekeng nabun siapa sah wira oleh apa oleh lapar wira oleh pelka wira oleh abu macam-macam jauh bun saja macam ada mon paguntanya pak tapi saya beraknya pak kau kan sama nih mulai lambat bila kakak entoh dek timur kan tu beneka pokoknya kecamatan Sorongki kecamatan Bulut tu beneka cetak tu manjing ladri kenika ayo sekindi bab soker tak nyapa ya marin nah sak benan ben mulai tak teronga bus jadi na tak arap aja nyon sepora golek ngeri kan ya lemban coberaknya pasambi mak gening cokoco napso makin karena gara-gara geni kesambi napa wase ketokar depak 20 miliar saya tak kertanya pambian sana triliun perkara nah cok saking sagemi miliar umi pantas gelun ketokar wah coba urusan daun gedeng re saya tak urusan beda apa jangan beda urusan ini kan aja beraknya pak masih berak oleh agila saya berak oleh apa dah
Senya apa? Ti namar. Nyon sabora golek. Deki kaulah nyon sabora singku kaulah si salah. Orang si asapora dia tak kudu si salah aja. Orang si asapora kada, orang si nyapa kada, orang si jadi janji swarga ban Gusti Allah. Dah iya man. Ayo. Tak langkong. Boleh menengi parapan bahasaan. Nyon sabora Pak. Cek sampai tak asaur sampean mun bahasaan. Cek sampai tak asaur mun bahasaan. Hidup men buk. Cek lar magelar. Beni urusan. Cek yang kulit tak lapar. Beni urusan lapar. Fa inna fis sahuri barakah. Neng isaur panika bada barakah. Bada kaberkatan. Bada paparing Allah. Bada belas ni sera Allah. Dan kula matur eman kak diman. Malah je saking sampian niat atam beeng. Ayo penta ke Allah, tambah ning sahur panika. Ya Rob, dan kau lendi penyakit panika Gusti. Lebat barokah sahur panika mantere betul tampa bena ajunan dekaptina. Tengku bukti. Cedhe buna Kanjeng Nabi, bodo kaberkatan ning sahur. Cih. Mas sampian nyul menganyul kok kelar tak sahur jan. Iya. Umat sebelum Kanjeng Nabi panika pasan tak ada sahur tak ada. Khusus ke kaula ben ajunan pabeda sahur ben Allah keng karena belas beni sera Allah pas kula ben sampian tanda ikan iser ben Allah ya suruh sahur mata sahur apa sih tak kenceng sahur orang sahur beni kan perak ngakan ben nginum perak kok rokokan ning sahur nom beni suruh bejeng suruh aku gengku, suruh rokok leken nasi tanda. Apa boleh pas suruh tahajud ri? Pamu model berem. Jarengan no pakai. Kau lepas ni kebiasaan mulai lambat. Jadi sebelum tedung panik upah ngakan ipa kenyang. Beni sahur ruangan sebelum tedung. Aro terus nasi gelar mau rip ruah. Sahur panik kesajon mipet, sajon raja kencirna. Sajen pangabudi sajen raja genjeun pokok cek pet mepet pas tetemu ben adan ini maksudnya cek berema cek ada ngada wah sajen pangabudi sahur pani kesajen bagus sajen banyak genjeurna malah cek saking gini kan pikirna gaula nikah ton katon acan pikirna jen gula sahur Rasulullah panika cek saking ngamangken beudeung imsak cek imsak sabab beda debu mun Bilal adan ngakan geluban bila Ibnu Ummi Maktum adan jadi sobulah ceki ada boleh debun Kanjeng Nabi tokang adan Kanjeng Nabi di dua nomor situng Bilal mun adan kita masuk subuh Ibnu Ummi Maktum bila adan berarti masuk subuh. Yang taharana adan Bilal ka adan Ibnu Ummi Maktum Bilal ongke mareng adan toron neng sekecek si adan nomor dua ongke berarti kan sekecek. Yang taharana Bilal ka Ibnu Ummi Maktum ki kenging ngedeur. Ibu berarti para panimsak pak. Imsak ro kenging. Imsak. Sampean mun donat ki kari sabaro pateros iman karo 1.500 seru ki wah jisam suki kari setogel pateros pak wah berarti imsak kenging kian keng bening ngantos imsak si ada bening kejek saking pas beda imsak ki oleh pateros ada masalah kian mana bi bening ngantos imsak bening saya enggak yujo takar pet dong Rasulullah bani kasih mipet lambe seede sahur korma malolo jadi pantes mipet mundin kau leben sampian jok pet mipet paran ki beda seeko cekah ki beda seeto apa buah kita keradan tak keng mon pon adan sobu Allahu Akbar make donat lah mereka el jadi kelonyot tahu ler je lah
Tapi kan aden kita mari jarang beni mari na aden. Puasa banika mulai ki mancing adan berarti lah masuk subuh. Jangan tos mari na reng adan. Tos mari na adan bil. Mari masjid kanto adan. Masjid di timur kare si adan. Ya tak duli mari reng adan dia. Ya mayu. Kong langkong tak langkong. Tantretan saja. Kong langkong malam tangkel selekor ke bingkeng. Ngas teteh. Idza dakhala al-ashrul awakhir, bila masuk malam selekor ke bingkeng Kanjeng Nabi panika pas ongkuan ongku pangabekti naga Allah. Sabab nengi selekor ke bingkeng panika belas beni sira Allah ekapiaki ongku Pak. Sampai beda sek ekau ningi ben kau leben ajunan kalaban sebutan Lailatul Qadar. Tandana Lailatul Qadar napa kitina tak usah ngenengeni tanda. Sabab menengeni tanda kadang pahle mile. Mana bi Lailatul Qadar? Panika deki paham mana? Bedena keben tak amunyian pah keton esep ke kapi. Sampean nengeni Pak. Njaya jengkrek amunyi. Kata ya mau nyenja tak kira kader setia aja. Arya kadang sih mata kenjengan tarawih. Polan tak kira kader. Tina jangan nengeni tanda. Pokon rumus sah selekor ke bingkeng jaga pas. Saya tak biasa wirid Pak. Saya tak teman itikaf menolong selekor ke bingkeng. Saya tak teman ada darus, saya tak teman ngaji Quran ngaji. Sejut keton pun tak kenceng tarawih jaga aja menolong selekor ke bingkeng. Saya tak biasa sedekah. Menolong selekor ke bingkeng menika. Tak temu nangali tak nangali tengi bensanya Lailatul Qadar mun pon selekor ke bingkeng jaga insyaallah ngole barakana Lailatul Qadar. Tahu sangat jarang kadang sebagian orang andi panyangka kok cak Lailatul Qadar ni kepah terak toron durita selangi dan padan lampu dia ngepul pas kening sarkep isa be ilum kapeng menja tak kudu ngarut ya. Orang ngoleh Lailatul Qadar panika tak kudu nangali kas dun padun cemar korong turun entan. Kan kau sering ngageja. Ajunan menabi lemah lembah nangali mantelong orem boleh. Cuk padu Pak perangko Pak. Mi Pak kering kok rokokan lagi. Baru lobe ki mun padu Pak perangko mbian. Tina tak usah nyari long mantelong, mek tepak ke kader kan ada mun kader tak usah long mantelong dan tina. Pokoknya lecu pas diri selekor ke bingkeng pas je. Sakadin to orang langkung menyon sobora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.